Right up with your for your Bediako aba. Eba Opatafuor TV. I had the TV anwa so a nyamedi for Prophet Opatafuor nyame afa no so de aba no no. Enti had the open kwaje sem open ukletro do the free agane nsem a ha na wo se hwe. And na 17th November 2024 Sunday nyumre bo 8 o'clock say ya jimro ni atu yensa afre nyamedi for Prophet Opatafuor na nsem a ene nam wiem a bi kire ya adwene no ya tu bi ama no amanato no bo akire yemu aha na wo se wo subscribe mo amon subscribe to this channel no mo subscribe to mo nso mo amon hwe ne dada no ya mo share videos no na nko Prophet Opatafuor atenase abusia jemre say na medical aka no edru kwase da nwumre 8 o'clock say ya adaji ni puso Prophet Opatafuor ya mo akọ abodifo aja meje so Prophet Opatafuor nyamedifo enyezu na bia ya heavy o nyame adom anesu jira mu papa nyame adom do na say omom di wachi ache no omso wa hwehwe wa ya heavy sa na wa na ebu a sa banku musra say the economy ayi banku na ja obi a dey hwe half hour Prophet Opatafuor na wo bu da bi si aso da wo kodi banku no wa ma ka bi di agu free na tese me koya na ja ma hiti nese ese Opatafuor kura adwuma opon no kra enti uya ususu dwuma wi a na di banku akodi di kakra di banku amafo so wa ya twetwe no duro bia o me numa duro bia me enya mu bia so the same banku ya no a enti banku na mma yesa all right me am honam sa na ti o so what pick from ba mi di banku kitsuwa bia no wa hohono ma hohono me so me yale no all right okay Opatafuor nyamedi for Prophet Opatafuor na matene nka no edru kwase da nwumre say di ya jimro na ya to yensa afra nyamedi for na no ma ekoso Ghana ha wiase afa na nyina no ya jimra bisani bi ma ne de ya fam nyamedi for mo akwa ba bi last week and 2 weeks ni no kora 2 weeks ni and ya twe wo ba ha ma ya political parties ni nyina wo utu omofo na chire omo do ma e so omo ye na empanifo bi bo abaso o nyamedi for nyamedi so politics ni enka unimu ombetwa akora agbo enso amafo age wonsam na tumu pa na politics yen ye politics asofo yen ye politics sa sana politician bi eba hey Prophet Opatafuor na fie don't forget say politics began in the kingdom of God Satan in a chance ye campaign tia nyankopon okay so betu na de so election day no mo born no tough ono mama nto abapa no pia ne to good okay this message was held down okay by omomudin kan what you say and I carry on to that I also say even religion is politics nyam juma no politics asole mu nyina asori Pentecost Assemblies of God CSO Enkramo asori bi Opatafuor sorry politics adenti ya there are so many gods okay adenti na nyame ba akopɛ no matusu ni samo ya advertama no mo twe dom akoma no what you say enti even religion asum Christosum ubiase ono ne de constitute what we call politics it's full of politics okay uko Pentecost wa enke party A uba Roman party B okay uba Opatafuor ha party what C enti dia na wa ha okay each and everyone bia or representing any party bia no you are competing interest okay when you come to Opatafuor says his church is the best nyame na ye papa uko Pentecost so say there ye ne Pentecost nyame abro no man Holy Spirit ye ne nam na egoro and you see and politics said the madin kan ayede akere no what you say it embodies an ideological paradigm competing interest okay and the dialectical interplay of authority and subordination Prophet Opatafuor into politics no enti sana politics etie enti nyamesumu nkramosumu kramonisi ne de na ye so nyina politics wo enye se ni nyina politics wo mu eye politics okay
Okay. And so be say asofo anya politics and na mesere no na sai nipa no onim what politics is all about. Okay. Because in the kingdom of God it is founded on what you call politics. Okay. The foundation of the kingdom of God is politics. Okay. And yeah there yeah politics e mu bi anya opportunity asua there no yenim say politics there e wo asofo mogye because wonni timi nya politics kra na wonni kasa wonni how abesi arene doma nyame obeda afro. Okay. Okay. Let's say sofo kra no wo say wonni kasa otimi twedom na wontimi nkyerɛkyerɛ obi a na betimi express himself publicly. What you say? And I was say how to talk, how to win the heart of the masses, how to influence people, to like your cause. Okay. Okay. What you say? And in the course of establishing religion, you know, a lot and a go into it. Okay. Okay. Sanity. Okay. Right up with your phone, Yamidi for Prophet Opatafuor, Asasiano Nansia. And I'm watching and cano. It drew Quesia then you may 8 o'clock say dear, ya Jim Row, near 3 and suffering Yamidi for. Oh, dear room, and what part upon a hoka politics, no, says I see if you so, and your hangwa, Ghana and one out of Tabiana so for higher politics. Say, no, maybe I can't see you baby free. Yamidi for now, if you move your best out from Kakra. You bisa want to say Donald Trump. Ye nim wa na abeka say no bado kudo di anima asofofo bebre so hu de be hehye nkom. Okay. Last minute Donald Trump abere ama America man kuraji wo musem. Only for the ye bisa na say de na papa ye no sonko bi ana the spiritual friend be ne ko puru no last minute ama wotimi be di akonyo isa. De pa na nyame for President Donald Trump, Papa no timi yeah within short time o timi kuru di anim a wo be di American president. Yamidi for BBC yana. Die me dase me chia abrochirefo obi ya hell. Me chia America for ni titiri UK for me chia mo America. More markers no subordinate Italy ni Spain ni di na akobuba obi frame your secretary default yes no kata hapa me chia kata for di ba ne kata o me na ma agro ne dem o se yan so ya kata higher wo higher di na cheap me chia mo France for me chia France for nyina ya me shira mo mo kan obi anu ma share video na what like if this is your first time okay and all the America no na me di for Papa ne dia no yes nko a otimi hwimfu cha oba no ho a prophecy bebrebe nyina wo twifa so na me di for I will say we ase no okay ye won krofo bi a ade eche na ade sa omuti wi ase okay sa ne wi ase tie na the issues with Trump no it was not all that spiritual. The spiritual aspect of Trump's success was 30%. Okay. And physical. 70. Okay. It is spiritual there. No we 30%. Okay. But in the 70 no, and physical no, and no we. Okay. And Abra election no omuye campaign ade ade nyina no. Oba no okari prophecy. Okay. Oba no okari prophecy. Oba no de okari prophecy o. Because oba na enye Kamala Harris o. Enye oba no enye onu na make. Okay, na ye hwan a. Because oba na oba re America. Oh, okay. The America man na ye oba no. Oba no okari prophecy. Ena America good America ena oba no enso say gina homo America man no. Okay. What you say? Yemfa ne say you see Bushen kro your oba. What you say? Spiritual no. Dabi Bushen kro your oba. Na oba bi asa sole wo Bushen kro mu wo pese odi so. Oh, okay. What you say? Sana me patch. Okay. Enti the woman say America e your oba in this end time. Okay. Ni ho asem our Bible mu. Enti sa America o man we no. Wa ma odi ye fre bibi adwamammo kruwa.
Wama oman bebre na dwama mokru wani bi amoma no ano America man ama de ne bro ama asisi wo mu. Okay. And because of that nintino also what here asofo bebrebe say majority of them bebrebe see 2028 we are say ye be ebeba can say we are say be say good the entire mo ka say we are say be say na kan the last egamamokru wa obeyi apie egamamokru wa na e mako 7 omayi 6 and apie. Okay. But enye Donald Trump na be say kru wa na pie. Di obeyi say kru wa na pie no e yo ba no. Okay. What you say? Enunti na oba no e carry prophecy. Oh, okay. Say nko baya. So baya. There was a prophecy before fulfilled. E fulfill. Obeyi say dwamamokru wa ne de pie. Okay. No yi say dwamamokru wa no e di pie a. Asembesi. Na asem na besi no. Kru wa no e ba bo form. Na e bo form a amai bebre bebo the year 2028 eni na nkrofo bebre hu ni vision mu a omo si wiase awie ye ba no na enye wiase awie na eba eye gama mokuru wa na ekura oba no ena be firi ni nsem abofom the year 2028 eti 2028 no se gama mokuru wa ni firi ni nsa na tofom se kram a eho sa 2028 no akon ewo ho eho na third world war ebeba Prophet Opatafuor. What you say? The woman no. It's a say third world war here day. Eba. Now, you can say Gamamokru wa no die ya. Okay. Sa kru wa ni sikro na chi. So when steady on man bia America man betu o mani asi o msu bia o mo bo o man no. O mo tu o mani. O mo solo so. E solo so a no ma bo o man no. O gada Philibia hede o maye no. O tu o mani si Gaddafi so. O ma Olivia. O tu o mani si Iraq so. Iraq agu. Ayede. So what you say any other countries bia. O mo solo so. O mo solo so a no ma bo. Na o mo su na o mo mfa nsum nyame no. Okay. No mo dia be wura mu no ma bo man no. Eni o ma pani ne pa wo man ni mu no ma fakọ. Okay. That is America. Okay. So what you say? Enti abra enioma we ekoso no. Ena Trump koe ekosre se. On pese sa okun no be ye dey ebesi. Enti awurade man sa tumi ni ahoden no. Na ontimi famedi America so. Na onji America man no emfiri sa abusuafuo ni amumuafuo ni nsem. Okay. Ena omode ahoden no edema no. The first time no the contest the election no. The first time no buy no. And to buy no. In the course of say all taking on the responsibility in the duty in the promises o make you no. Or messing with a lot of things. Okay. And the art of pains, the people you said to God say you are coming to protect them. If you obey do money. Who are do money. And there were some sort of utterances and pronouncement. Omuro against one. So. Okay. Good. Now, enunti ema kwanya ofa so a obedi akonya no de nyankopon ne nam ne soma ne di bedi akonya no omuntamu breki. And this time around no o yes all be pe no ana nipa no also oboa no e ka kire ne say okay so be boa ne dia this is the condition the obeboa no na be conditions o man conditions and the condition no o ye na adwene say okay onji ntum ana nipa no e be ka 1 month ami abeto aba no oni Trump adi akasasa Trump so onyi ntum okay and yes ana tie de a and a Trump be declare support you can say sorry and the pakro no obe declare support e de ma oba no okay oba na we ne because conditions am the amount Trump untimi miti okay so what the support akoma oba no and to declare so what the support am oba no and na Trump fi say e agro okay but o share akwado so a ni nsemu odin okay o wa odin spiritual and o wa odin physically a
America entimi nyina nanim. We're dangerous and powerful. Okay. And we share the corner. At the last minute. Okay. Sunday or free Saturday. Also Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, number 2 abano. It is Saturday and negotiations is here on any panel. It is Sunday. Sunday and a joke. And I'm conclude be beer. So I'm going some. And we'll meet or team meeting the panel demands. So the panel. You hear be Obeyaman. Obeyaman. Then the panel a release catcher and send on there. Uncle, no, I win election every. It won't say me now say. Abra. Now you're hanging over him. Okay. Why not never seen? It was not spiritual. Okay, now physical. Physical. And why is any pay? Only Putin. Okay, Russia president. Okay. Or say, one no media America because the first time no on a buano. Okay. And this time around, say Putin see about buano there. On man conditions. Okay. Concerning Ukraine. Only Ukraine talk. Okay. Any territories be on more. Or say America and Germany. No one no Putin on Fanadie. Okay. Okay. And no I'm so among penny. And the Abra Trump any near Pereno. Now want to be and draw conclusion regarding the requester or the two Trump anymore. And now Uber Stadia Muko internet and Mushem's here. Ubo say Putin ever declare the support at the Obano somewhere September. Okay. Okay. That's a no demands, no. On to me, so I know so on to me. Okay. And unti a fei kosu no. Na naturally no Putin oja eye Obano and the political party omuwom. Okay. Okay, but strategy. And that the choir support. Say oja omo. But situation na do no. Enti wo no be just support. Yes, wo na I was say. Wo meeting demands na me the power. Mafia omo no. Empeta wetin wo so ya ho say o pese. Wo be cooperate. Over the agreement na say. Atiase. And you declare the support the man oba no. Okay. Enti na Trump adwene ye ne say e ya agoro e na Putin ADA. Okay. But osha anytime bia no. Na ekoso. Until last minute I felt Putu call across to the end of Putin and no feel no who say maza akwano onjoku etinsem and sana on in rich agreement enti anaduna eye Putin man go ahead say come now we need election and no na sana jono na urade katena me say me katena say na no last week interview no Friday interview the court for say and I do not information about me. Around catch me say I feel no. Omo every agreement, you know. And unti Putin, I can say Donald J. Trump. Ebe wene. Me de call Troy. I got to me Facebook page. I'm on your video. I'm fan to YouTube. No. Somebody try. Oh yeah, the last week we be proving in. Enti Ena who study election in no. Baby, are you ban strongholds in our Lusui? Is it possible? And today now how minim how powerful Putin ya. They see America background only decide. Putin is dangerous than. What about for no dia nkwade unique ne kuta sa president. Me chance say me bomb by spiritually. Tieni o. Me pese me tie. Me chance say America kreke na Russia man pani ne decide ma America about what dia. Ehu. Me chance say me bomb by. Okay. 2 years ago. Afa ewiase amampanyimfo. Okay. Na niama awurade bie mani o kire me free eye Putin ho no. Guys. Are dia no. Oye dangerous. Kwame nim say weapons ni akode am de owo bi. Oye spiritually stronger than all the president in the world. President bi a obasase wesu biara no. Na what any energy ekura no spiritually no. Obi atu nyina nani. Samum because onim nyankopon pa truly onim nyankopon
Jacob Tumfo. Onim Jacob Tumfo pa first na me penasem. Okay. But I don't really yitra me am who say ewiase man nyina president obu gina baabi faako na Putin ko gina baabi faako na omo twe ahoma sei na oye ni nsase na atwe omu nyina gufo mpram no na say man you powerful ono amampa info nyina gu faako ono wate ne ho ono ko Putin wate ne ho no timi twem omu gu omu say America Germany hwan obi aka UK fo nyina UK kwantimi na Putin no was spiritually rooted oh. Prophet Opatafuor. Yetio. And I'm say me develop love for Putin. And to me as I'm for Putin. Oh na yada no. Say nioma ewiase sen kan krofo bi tiri mu po. Any am body on person we no wiase no wunia kenya easy. But eye Putin hu na dom so. Enti o muntimi nye. Yes. Yes. I'm telling you, sir. And America man, come to me manyame kuradi wo. Because and can you came to me manyame di wo. And I Putin and a bar out we catch them say. More America for, more UK for my dad the reasia. Yes, Yahushua na mukana some yes say what here. On the picture any declassified files a bar out chere yes or no. Na America na ya west world jane corner mo kono onu kura kubi pa oni okune kase akura cha asofo yi bi omune na mu anu a omo so omo yanyam juma no President Putin meme so obi a won bi anya research the classified files are abrofo ni de asie na omo de omo image and aye broni kokwa wo de da calendar for before so bafflement yes so no Putin na di Jacob Tumfo no aye Yahushua the image and the niam bad things is here and so ye bibini yes or the be to far yes or the be to far Telegram and be bad TikTok am obi hu ye and na America fo hu ye am say ye di agura through TikTok information donat ayi Putin e be release no ye bandit aye TikTok. Okay. Anything that America for bandit TikTok no enye bibia the secret ni say omo di release information sa any kwan say na bibi man be hu omo nchi yes who say Messiah no say asa bibi man mu no fini what you say and to put you dangerous and powerful okay and the abra Trump any the agreement no o kire no agreement no wo kire ni territories bi a onja ma no enye ayifo ya Ukraine for dia any ade omkeka ya na fesu so obu jai dem Emmanuel eno ano no ontimi onu obi anya we sei onu obi anko biom okay ye nkokun bia biom okay o man nsa so obema sundua ba wiase no mte ase any amount bi o demand ya wutwade pata no no ate ase and no pen IT specialist yes hey. Yes enti Jacob Tumfo kra na be dana bibia na no de minua awurade ka kire David Kasem bi meet you o se wo media safo awurade din na ba so okay number 2 David nyasa no ka kire Goliath o de asafo awurade ni din ko ya na tin wa nyina odin of abo no to ye enti nyame tumi no wo ho but also ye bibi physical okay enti big time hackers and a Danny bibia omo ye bibia omo ye 37 Prophet Opatafuor who numbers ni nyina omo sisa election ni nyina enti woman no omo born mass yankasa so wo sha range na okay on say Trump atwi ni mu kra na wo si we na kra de anwanwa ana prophecy command sa adan when na shutu babias yes ni be bia olidi bia wanwa oba no mo born mafia because Trump atime meeting the demands omo pay ekwan bia so be president yes and dia unye jama Putin a hwe ma me kire wade and say Putin be ba Ghana Putin be da ba Ghana ya be ba ho we dia ma bi ma me kire wade so pay IT specialist om your gurus no hack system
America for intelligence CIA for kra omu first time na Trump be di aba no omu kan say omu crazy ye na no Putin na regi election e di ama Trump na bia say simple no na say oya head of nipa mami ko pese omu say America esuro Putin a opa adentina o call Ukraine for so attack no America for anko adentina manko ufi say o man bi na call Ukraine so a America beto achi o mi go to jom o we dem aden no man ko Putin ko Putin so mi ahade omo de sa Ukraine for bob na sana obi timiti wo mo Putin asay o ma mi busa da bi na me e brave se economy aye ba say juda mu jata no no Juda mu jata no pia America for the biggest threat e was as we so America for da o muntimi na hey Putin we ye dangerous thing we as ya man panyin bia president bia nyen president bia fe no weapons akwa no wogu no any spiritually rank akwa no wo no e so a obi antimi nju da hwe de we a we sia bo France for mafia or country or the others come out France was say come and join me but join me we say that hwe de we bo France for mafia one cop one support to pay what be ma aye Burkina Faso trawo na Africa for no hede wo mo si asole a aso bi na kon wo mo ho akose Putin ase Bediako Putin ho France for the ye okay tamwa aye for West Africa for omo Ukraine from say omo grofo yi ECOWAS for yes na na do dey say eko see dey anko he na na do betimi akoko okay say Nigeria for omu soldiers Ghana for the see omu helicopter ba ko to for me what is say Nigeria for timiti eye omu helicopter omu di agro Putin be see omu ani nyina eti wiase nyina show mo chi a omo yi Putin na show omu nyina ti ona show omu nyina say emre duru se mo amode mo hodi mo man no mo fa mo ntuma pafira na mo de mo ho na de bia mo de mo aye nkoa na mo so for Paris imagine conference Bibia France who dey own pejada no abon mafia Opatafuor Putin secret wo mu a eye Trump dey be we nka Trump ultimate win akonya da okay because no Bibia everywhere is sealed and Putin anya na ho na o diri Bibia Messi ada urade yi Putin kire me ye din am say ha because when him say Russia won't even go sabi gay or say WWE all the almost so when so ultimate ya lesbian say won't even go this same to America na mo yem say no man na hodi em number cho nyame agenda no on person on me say look up to for agenda first na me pen asem o me kra me so and we be of pentokwa good sa na me hu no say president we do of pentokwa me na me pen asem enti abra me boss empire ni ya fast na me who say Jacob tun for na pona beti no no show me signal say hey oboa o ne dia no na me ye din na say I want to say me yet research na me ye research spiritually eco deep o man bi America no omudi agro bi o ma say o man no omudi enioma basa omo no man de wa nya ntumo a omo no nworo no ne asem America for problem no but obama sika gisa ni sufun no uye entina ya friend egama mokuru wa One so na eja unu o man bia ni hono ma banum America gama mokuru wa no amasa no be siri biem nyame no nsiri biem adentina Putin won hyehyɛ mfa matra o mu se munkoji turumuturumuntu da bi ye course ye kopabo sia wa America for dey asem na mka am si ye nkoji yi ntuma ansa this say obi oberima ni oberima dansa meboa so no oba nso nda oba ni oba so nda meboa ene kura da ye parliament hangi ho na Putin be kasa asem wi na obi ono eye sei no usi ono ni mfiri nyame okay de oye sei no na mfiri nyame no kura no kura enti Opatafuor de tie ni say America for no omo Western media to say BBC ne Al Jazeera ne MCM ne sa CBN for no sa mo shawa no mo ntimi ya no ma hyase no mo sell publicly and it no ma say Putin ya uti Ghana
What Africa? Who feel say Putin ye evil? Russia president dey say why say huriye mojam paniti lies media obi no mudi di Gaddafi omo shase Gaddafi bubbo na age who pastor di America o man shase pushing the agenda of trumu no omo di ko Libya o and Libya president Anfa Gaddafi antwe amo oh yeah Anfa o man there omo di ko Iraq and omo say the chan throw the two Saddam Hussein so e mo mu ku Saddam Hussein support to ayiwo mo mu didi bo omo na support say enti omo di o man America no omo na pe o man ye me bo and then what happened no mo sole amama Iraq Arafo no mo nyini no mo adwane yakɔhye Iraq no mo ye no mo kɔsɛ o man so enti so omo hwe no ma agenda na ye adwama mokuru wa no omo ntimi fa mesi wo man mu ema wo man enum ano na mo so mo meye ema buru da man enye sane ma no enye fidia no ema nyankopɔn musuo asase wo suo ensu yiri ema mo mamu mese o man ne dia omo abesole mo so omo betwa sika no mo say omo twa sika na nsen e de call ayi e de call baby atrawo wo sisi an Burkina on last week omo twa sika bag emsa bag akese enan yo sese omo de komo mo so omo mfa nye kuntu no ana nkrofo nso ko bo om so my lawyer ana o mahu sisi America o mahu America nso no gujamo o man bebra hu o machi eni kwan o mo de afa o mo de bibi mine na fa so bebra hu so the identity aha ana o mo di sika ko ese ko mu ntu no ana nkrofo no play along with nkrofo no ana kakra sa o mo se ni sika no mo ji sika ne ko matra o mo se o mo se yenji sika ne enkum enu abiro mo twa sika de ba Libya ye eku etu no o mo di etuo ammunitions ni weapon beguru Gaddafi eku no eku Gaddafi na hwede Libya hwede Libya unim sa bibi mam susu no e o Bible mu se mu pedwadie ni nshrank yenko Libya e o ba ye die man Libya wo bibi mem na ho kyerewa ko Libya ye UK mum dabi nya America Canada na Canada ya odia awonu mu ya odia Libya ani o mo hihye ya o Bible ni se eyere wo so se Ghana ye di go to Libya ye ko Libya e ko ye besu yi ye gadie man okay Prophet Opatafuor what you say no ma ye sa no ma bo man no na ya to o mo hwede komudi besi Ghana na o man ya sebe yesi esuro urade enkramofuo kramoni papa bia no beka twa se be ma ne kwade o machiwade kese na wo kramoni chi Kristoni na pe dabi enso hwade ankomudi besi wa ha o mo jiri su bia na hange parliament o na sa o ma we o mo man enti o mo na ye queen of heaven o mo jina ye no queen of heaven no to mo jina ye no enti Putin on the boa Trump enti na ade abechi sa adwoada na howache no kwasi ade na ade abechi mi kase ye interview ade abechi awurade yi ni nyina na last wansa na o me dane no Donald Trump awe nenye se sofu bia na di ni si so e agreement ubewu se Donald Trump aba no okay information be pop out ubewu se say Putin bia or ni big time okay akom ni nchiremu right abusia Prophet Opatafuor nyamedifo no wajimra America abatwo no wa bie na ni society e ko ba eni o enti hackers for na hie bibia na se nkonya misi ayi eno kra na emu awan Putin magical powers ni die ehu wo you say busa wo say na me say enti na e want me di bia siga na dane no mo e depend the relationship wo ne wo okay just say by President Mama ko ho ai eno me kiro say ana fio nkomo na o ansi ma me kiro Muhammad die oni physical battle okay Donald Trump die ya physical ana President Muhammad dey na spiritual what you say oh okay matewa ya fi matewa asem na se okay enti physical na dey papa ni dem on die na spiritual na bibi born na good oh okay Matthias here pese we ko obi o me cramming kasa bi ko what you say enti the difference between Ghana and America Ghana December 7th election all the presidential aspirants any America there no Trump there onu na physical was say
Openi. Oh, yeah, the spiritual works in Why the spiritual works? But you let me abegin no. I do bet me the tight. Unto your tight man Putin. Matthias here. Indeed, Putin in your furniture man. A man. No who's bay. O Jamusa and me tight in no. Yes. No shirano. No shirano. Me yanyoma. Hacking systems. And to omu the urban image. Uko Ottomana. Na omu de see Trump. So omu de say in room. America for oma ye bibia. What you say? Okay. Oma ye bibia no man say. Who say in the history of America's election? A big see now Trump will win where onya no. A big when you are winning Timo, massive one. Because 270 massive 270. What chamukura 300 and something. Now abandoning them 227. One put out the form kura. Na minim any hackers rombo jumo. Yes. This is what Putin can do. Hey, it's America for go on na nkasa no obi decide amam. What? Now Ubetimi no. Ana yesi obi ho odense no wa oro kawafo abeti no want. And they no correct. Me say, so person who how powerful Putin ya. Who dey hwede e ode ye eye Ukraine. Mebusi yes amama nyina ye Germany ni ho. UK wo ho. UK ni ho. America US wo ho. Enye powerful country. Italy ni ho. Omu nyina omu johnny hands. Adenti na omu mu ba kokura ntimi anye ye ntiase. Ye ntiase na nka muso mo sorry because on my back there. Mu ye den. Etimi sole ba akofo so abla oka wona mo nenam na mo ntimi atwitwa anye no talenti because me fan say and you put in Jacob 246 the power me see spiritually enye obi afa no prophet Opatafuor ko jani freemason yam fa mutumi nyina ma uni mutumi nyina nanim oba how anu asoso court sem so freemason for ekuokuo so on masa onye court sem bia ho on the nyame dada na onu na ksum Jacob tumfuo onu na wasi aso dan won baby otene palace ho wasi na aso dan ono ye na aso onu a na preaching ho one man pastor also answer who so answer that yes o de jinsem hu say Putin answer a na America be obi bewu no obi sabi obi ntohra be di nsem obi mia no. All right, Opatafuor. And then North Korea. Yes, so I'm join. Also, Dividika. I don't know who I call Mabum. Now, King Jong and this aqua. Now, Russia, China. No, China, so I call joining. Oh, and to powerful Korea and China, you know, almost put yase. Anything America for anything on per se. By the year 2028, no must say American economy. No. Okay. America you be no must say American economy. No. Not China be taking lead. And a sound currency no more. Okay. And so much as you diga. I would target and say the dollar is rolling all over the world. You want so much dollar free. Okay. China. China for omuye sabi etumtum dabi omu che omo ntumi fa nko hokra na omu fight side way yaka no bible mu no wo se omu nye oman papa no oman ya o se wo de wa nkwa me amfa uturu mu ame moska za oman ne papa PDD mu nsam epipi hwe PDD mu ni omo ye hu ya ara hosam aboto se fi die se enti hwe ayi father ya oyi odi ohini isi wo UK also the akoto no adenti ni bubon eye trumu mu onu adimirika munye research o se wa resign di enti di no efin die na eba na ontimi nyina no o ti ase enti North Korea China ni sankrofo we no omu kromu mu die mu e na ye ni nam se America man e na hweyen e na di eso ena your friend say UK na UK for ena your masters inti omu na control media no enti de omu pese yete no ena omu yete enti do bia no Putin yo King Jong Un yo wakra ko de wa yese
me pa chow o se Kofi Kofi mu so ba come out abono nsia ba come out enti si a o se Kofi me no na share wo tie ni o me no na timantamu me no na share wo no wa kra akode de abegu dem a e fa me ho da bi na de nti na o mo kra weapons na mu America mu yam sese mu onim se o mu yedu abetumi asole de so sa na tie na me o se Kofi me no ni problem me no ni beef kutamitu a say ni be wiaw da bi na afa no ade no se Kofi kura ni tu a me yam sese me se se Kofi so mo dam no akase otututu o shia wa no otutu abo eti se Kim Jong-un ya akode na America o suru gujam ya kan say ya kan say Putin kototo na akode na so ya na je se kukuru na nyaya kika na ade ya me ya se ewiase okay ba bia Nyankopon tumi wo no makomako 6 ni nyina no o ma se no amana ka 2 pe wiase asase su sese ewia ya se hey o ma se na amana ka 2 au se Palestine okay nyame tumi wo ho say ye na na Abraham ye ho na no bo nyame tumi wo ho na omo ye kan say Palestine fo ewo nyame tumi bi wo mo ho okay Ethiopia ewo nyame tumi bi wo mo ho Russia ewo nyame tumi bi wo mo ho Iraq okay ewo nyame tumi bi wo mo ho what you say nti countries in nine nyame agina esisi ho na Ghana ade bi sia ho na de be si ha pensenya na ase kodie jare te kodie ni ye spirit a ohwe ye hemisphere ha ba se nyame ofiri nyame ahini ya so o man bia o nyame na de ntu kasa America de America fo ye nyina nyame bofo nto okay obofo ho nyame ma no kura be ombe ha omo what you say enti nyame bofo koma bia so na momi ka ba bia na ya kasa no enti na ye ti ha nyame agina bia nsia dabi na wo te a esa mimi ntira me se ye wo bofo bia ho na ye ka gina ye nyame de dua sase ne so ebi ni Ghana ha dabi enye titikuro nti ana dabi se Ghana kuro ye fresh enche nine okay now Iraq ho na Abraham efiri ye fe ho Mesopotamia okay ene Mesopotamia na ho na Iraq ho na mfe ni Iraq sisi enti Abraham ye aginaye esi ho na ho na nkonkon ni wo konkon na ye to weapon na ti say tumi bia wasase so bia no san konkon ni be omo to no wo so betimi asel eye weapon eye ba ko peti se etuo okay but etumako 300 and something eye weapons different ahona na nkonkon ni wo ahona agane di kosi ahona odi si enti enna na akura sada hu se a o mani abre no amo krepo na geye konkon nti no mgo tu ne so sa o ai okay enna Palestine for no so Palestine na Israel fo akwa sa Israel we na e wo hono mo America for na titiri sa Israel we o sa yes enye Messiah mo enye Yehoshua dia enye Yesu me say forget it bro me say do your research very well Jordan na da ho e John 1 or dan wan brother of father for eti o John 1 and or dan wan to mo na create me dey go Jordan kam ko tanto am brother of father me ko pede o Israel sa me ko Israel me ko ho say e o man o so ko he me ko he o me like me ko pe me japade bi na afiri so o ko sra ko hwehwe wani so anya se o kupetumi me tumi bi ani ho anti Israel man na go ni na enya tetede ya Nyankopon tumi bi ani ho me deceive ho da tumi ankasa na aya afori buchia no esi Palestine enu nti no man force wa say so mu nya afori buchia na omo nto omo da tidam tokwa every day America for na say Israel for achia omo to asa Palestine until so mbenya afori buchia no da Prophet Opatafuor but mono ya yira mo adwene na na kosi ho sa de yenim se we Israel na de say ho na Nyankopon di fo akase ani wo Palestine ho go and do the research ye
na jade o ma trotro de agubu kum na amutie na nya na real history. Ti agina yesu afode buti akese ehon na ya afode buti a ehon afode buti akese ne wo enu nti na every day America for Palestine for obi o yes spiritual works be the cultural every day Palestine ehon afode buti akese ne wo and sana ko Ethiopia ehon so ye de na ho ehon apomada ka no Solomon de no apomada Solomon dia so no na na ehon na ye original Israel tamana original Israel for no amugu anum no omunye Israel for enti Ethiopia na ye Israel nkasa dabi Ethiopia yo man na wo ho dada o tete man na tama na Israel wo ho no si say the present Israel assassin sisi e wo yi omu ya original Israel for no mu nduru 30%. Aya from na abeje afa Israel ni bia ni ho ya kokko okay omu nyina tuntum Israel ni bia ni ho oye broni ane de me kaim le bi chire se Solomon mu nyina tuntum David nyina tuntum o pese hu Israel fo a Musa ni patuntum no sa na Israel fo no mu na mu ye Israel fo Jacob tumfo na se ma no na Awurade bo mo hwete ye no obia ne na mu sha na brofo no akotitire omo wei e rostered mo wo de ye research e rostered mo ne we mu omo kuro Prophet Opatafuor enti Ethiopia ehon na pomada ka na Onyankopon ema Moses ye no ehon na akoka na pomada ka no enu no enkamra enti na Ethiopia for America for sorry wo so no okay we ya be sell ena Russia ho na nchimi ye no wo enu ye de na ho nchimi ye enu sutumi ni bi no nchimi ye na it is space shuttle enu mu na Nyankopon tena ya o de be sra asase no o tena mu na de nenam ye enu na the voice of God ye was spirit bi onyame ho ye was spirit bi onyame ho no won na kasa ma Awurade yo be kan nyame ni se onis on na kasa on na bi kasa ya jana kasa the voice to say Awurade pepepe Awurade kura nkasa on na bibi on na eka onu no Nyankopon kreti no e ma no ye too powerful eti nyame ahini mu no on se nyame ahini mu ye 4 okay ye was spirit makoma fo bi wo e wa agana hini mu ade adwuma no mo ye ba ko ye friend the crown ye e che ja no eche na che ja no se Nyankopon benya ni mo nyam a eyo no oni wa Nyankopon timi nya ni mo nyam nti ye friend the crown of God okay we ye higher spirit higher spirit on na ma agana nim hyiren on enye na nim hyiren na nim onyam ye kese on na ma na nim onyam ye kese nti wa it say himbotire nti ye friend the crown of God okay what you say Prophet Opatafuor yeti and sana you want the voice of God okay on the kasama nyame no the voice of God no on the kasama nyame or take decisions on the behalf of God okay we are higher ranking spirit painful omadi na bebre wadi na bebre jana nam free titi ejanu kura de say ejanu obekasa metime akasa even some years kura no nkasa fi betimi akwa ba na ejanu mo wo dabi ejanu de atankonya na ye bibia ejanu de oje ne fans o omo na ye bibia omo nim say bo 230 a awoso mu yesi awoso yesi wa sise na hinie ni de asi ho nti nipa ono ahohom na anim de obi anim o say ye bo oyenso ajani ni ho asam dabi ye de ama no say wo assignment no say wa anya na ejanu ba beka dabi ejanu nkasa okay etina omo si Nyankopon na to Satan beto asase no so na mesere wo mo no Nyankopon no ejanu croft na ni ehu dabi the voice your friend the voice onu na Ezekiel chapter 1 that was in Ezekiel chapter 10 Ezekiel chapter 5 Ezekiel chapter 4 and no say the voice of God no onu na oti what say odom beri ma bi a yesi no oti space chapter ni mu no no ti enya ejana ngasa dabi ene Jacob tumfo nsu say ehu no be da hu na tra konya na ya ehu omo ase ehu nyame na say ye too powerful nti no ka tro say ultimi hwami o okay obetimi ehu me obetimi ni makasa okay what you say now the righteous of God
Akronkronfo nyina ahene no. Ono de sa hohom na ogina ona. On na mo Nyankopon the highest righteous no. Ifidie bia ma no ho. Dabi. Kronkron. Ono nku ono. Kronkron na righteous. Didi Natalie fita. Natalie fita. Ansa de all the protector. On the Bob Bambofo no. Bambofo kese a. On the nyame ahiniam nyina Angel Michael mo. Omu nyina report to ono. Oye tumi kese a. On na ni mu. Ana Bambofo ni nyina efri. Mark emu nyina sanafo no. Di Jacob tumfo ni de fans na. Achichi ni bibia. Oye ni bibia ansa ne the creator. On the oba abofo no ye friend crofo bi say heavenly scribes. Omo osoro ye from the scribes. Omo na ya say. Omo na ye from creators no. Omo na ye ahohom. Omo bo nipa, omo bo bofo. Ono otimi bo angel. Payinfo omo guso. Ye from scribes. Omo di omo. Ye research ye from scribes. Prophet Opatafuor. The heavenly scribes. Omo so doso. Omo ye 7. Mpayinfo 7 a. Onyankopon Jacob tumfo na mo tumi to the extent say they can create everything be on paper metumi create. Sankrofo na mabubo omudin no. Omu nyina report to Jacob tumfo straight. Omu de omu nsi obi aso. Dabi. Omu na ya tran konyom be jana. Omu omo fa. Otimi ka bibi na adahoroma akoye yehwe ni ye. Omu na tim otia na Omu tia na so omu na ben pa. Ense we na ayi ya sasa. Na nisu ya sasa. Eti e wo angels ni bi wo ha. Otimi kura mbe urade dan wawu. Ya say na kire jalo. Ayesi ense no. Oni tumi se Nyankopon otimi penetrate. Dabi. Sankrofo na Yami can you friend say the voice of God no. Brother, very powerful. Oh yes, only the Nyankopon, only no kasa. Ni niti se ensuo bebre bom yesi nyame ne power. Only no o be kasa. Angels maku 7 edin kan be onu chawo onu no sakwa no. Cha man no. Onu o be kasa. Ahuhum 7 edin kan be kasa ansa no aba. Ka te se atukuba. Results be this atukuba din kan pro ni mi. O pro di ehihye onya ansa na di nyina mo descend. Enti sama na your friend the voice of God. We dey munya research. Or a high ranking spirit entity a nanim na chi obi ani ho. Onu na Jacob tumfo ni ekura no. Onu na Jacob tumfo ni tumi kura no. Ona ni bibia. Said the jana na hini. Yes. Enti apamada ka no. Onu ni Russia de no. Russia de di Russia ho. Nchimi ya na egu na ote. Enumu na sama ni te. Ti sa tumi ne no ne Russia Putin na. Putin de nam no. To kasa afa na. O de Putin. Enti ni husu na Putin ya. Ani husu ne kura Putin no. Obi asuro no. Na say heavy ho no. Onu oni Nyankopon de transi o. Say akrobe ti say Minu tu hodi nkomo yi. Edron address wo yenko trapata bia se nyemfa. Onu ni tumi otimi ni Jacob tumfo agem fa agene. What you say? And son omu ye from the heavy scribes. Okay. Omu no heavy scribes omu ho. Ntimi ya no esi Russia, apoda karo Ethiopia nkonkron no wo Iraq, Mesopotamia. Afari butia okay kan ye Palestine asase na si ti agina ye na yase 4 ya ka asase su si said odi Bediako na Palestine no ye kan say odi Bediako no enu na wo ye kan say Iraq na America fo age no ba no mfi se no ano no Davio America fo su nim se sai wa agina ye nyina wo omunim eno no mo pese mo fight konkani nyina no mo je na so me haw na apomada ka no omo ntimi eno de oya na ekum ebe kum se numu na scribe no baako not anu na no oche so wu ba bia Bible mu ya tro Yahweh ana Yahweh no e scribe no mu baako na ise on de nyamidi obi ani mu nyamidi Yahweh anya Jacob wo sere
ni din ba ko no maka tro se ni din ye 7 waka me kai ma tro se Jacob tumfo ni din ye 7 nti ba ko no ni din sama no ye fe ni Yahweh Elohim o ye Elohim ni mu ba ko ye ka se Elohim awurade o ye awura ni mu ba ko awura ni mu ba ko no ono no o ye 7 Yahweh Elohim no no ni din wa asase ne so do ota ba na so no o nyina no na killer o na ekum enti na ha Bible ni mu a e ya bebre say Bible God no okum nipa do ye evil God o ye Elohim ye fe ni Yahweh anu nyina o mu killer no o fra na ba na o be fe oni o ye ka say so mu no the way Nyankopon no aye na hiniam no wa we ya o nti na se okay Nyankopon de o ye atwi o omo wo no ho no oni na wa sise di hu be ye say hu be ye say etu ukai Exodus chapter 6 na verse 1 that was na okay abra Nyankopon hu ni hia ye can say Moses okasebi ohu agya nanim na na dabi okatire ni say afa na me be ma wato Misrimfo so re me kai na me din Yahweh ne de wa fa mo bia die enti no de ma Moses sa Yahweh no so bae no sa tam no ye Elohim a oba asase ne so okay Nyankopon na no oni Moses na mo ye ono na ni Abraham na mo ono the different buff one to me na ne be na me sa Elohim no sa to me no ye ono na Abraham na ye friend El Shaddai did you order my Abraham no ye friend El Shaddai ono so wo ho ono so ye Elohim no ye friend mu ba ko no o ye friend omo ye scribes ye fi say ni adeku kro na oba no ahead asese di dabi omo nyina ye the direct representative of God eti woni mo me kra me every say ba asase we su ba asase we ba omo kra mpo no mati be hu omo trepe 7 no ye sape na yi omo ho dia ye sape na miti omo sa enti 4 na so omo da so na nko ho omo ko mbe enye easy so be hu omo enye easy na o Yahweh no Elohim Yahweh no kra no onu di se bia ono de ono nna minim and before say onu kra no be nya ne na enye easy ekate across 120 days fasting say nti so fufu nya nya omo nna Uga tibi ni Yahweh na fufu painful nyina ana nko mu didi kika kwasha samsa no baba da ko sure no omo nna no what me bandu say mpia banten on say Putin pie rough da bi what me bandu say mpia banten mo bi ehu anim se dem nti president Bediako ntimi nko ntimi nko omo ko dwa bebrebe nya omo nna na nka so fo ni preaching ka fa hu ayi ase baba Opatafuor sorry Nyankopon wa so fo painful no nya Elohim fo no bebrebe ntimi yi ya ehia o question way ti omo ni angels na nam angel bi na wanya ne dia o de fa no na ni di sa na omo e from heavenly scribes no enye isi se obehu omo now your principalities powers thrones cherubims archangels enye isi se obehu omo asofo na ya sofo ayo wan wo si agene na mu asase ho na ka kire o obi okura to agene nimu awo ya sofo ha say angel bi na frɛ o sa Prophet Opatafuor ho kitwa ni no ha se me no be nam wa fa o but won fon ko agane ni o ya funny mami ka se mi kire o okay wo Noah no ni huhum na nam dada o oba asase no but when you 600 years ansana osoro ka se wo se fata mo fa no metia me obetra asase ni 600 years yes ansana na se na agane adwuma na oye but na hohom na ne nam huhum no na agane hu enfre no dabi one day ansana scribes no ba ko ka tell se mo fa no metia me Prophet Opatafuor ansana elgebo ebe hu no anu ye Elohim sinu mu ba ko onu su din de egebo ansana elgebo eko ema wo mudi na ba amu atia no asa de den nti elgebo na kire nse onko bubo eye apama I know what ese no Prophet Opatafuor
Hey, you know oh. Enti uni na me akwa na nya beta sa o. Oh, na mo nyame na mo so no so nyame. Na nga utimi kwa eyi ase kokko face ho. Nyankopon ni mo nyam wo so a Nyankopon wo ko face ho. Prophet of Opatafuor. Na wo sofo a wo kwesi afunu kwa ya waje dokuru si wo. Say come na ni nipedu ye ni kutan de say come. Enti na discipline wo. O ya sa honhom ni bubefu. Na wo se obi anyame wo wo so ya basa. Abi. Enunti sa abiaya we. Okay. Nyankopon tu mi sisi wo. Enunti na America fo ne yes. Obi antimi ntwim for omo so no. Untimi enti na omo ya omo sa no. Omo nim se omo ankonka omo ntimi fa yes asem so. Okay. Matthias. Enti America election dey different from Ghana election. Okay. Right now we see for nyamidi for Prophet Opatafuor na odi ya wura mu kakra no edru kwase na nwumre 8 o'clock say ya no ma bi say ni say ni to ya nsafre nyamidi for no wa jemre de ya wura aja na ni no ma aprogu wa so ho adwiri Prophet Opatafuor last 2 weeks o babu boy betutu politicians ifo especially Ghana has say ye free America du Ghana okay na wo de betu mu say Kwame Bediako Okay. There was 6 problems that then anymore was solve. Na ye pushi wa nka na the last time o jemre na island there na o bie so kakra man panfuo bi say no kre because opanyi chamante ne logo ne no mamo a o broswa ne ye mu bia tie video ni bi e kura manya kwa kote bi o ka sa pa na ya pese ye wie ya mre na ye me na ye pese chada ni 6 programs no pone ho kakra se de okọ eja ala moa no ma ye chada so ye hu no ma bi kakra ya da no nyamidi fo me pese me kana asem aden wonu wo problem ana oh dabi nya de na me so be kana asem oh chada a young guy no sabi eh wo si so kana asem di asem bi on wa asem dabi akasefo nyina wa gwa ka obi ade obi be kasa asa utano and as a selfish interest bi samum say e bia wo pese na say anya on nko ana asem no waka say it depends on how onipa beti was okay o de won nkofo be si afa be hu ni nkofo be feel say e bia wa say that one no asini ho o mpa na asem nti ya na nka me pese be ka na asem okay what you say okay ba nya ne say last 2 weeks alliance ya o kai ye so bia ma bia ye chetem ne nkofo ni bia kasa ebi so well omugu so toto no ma me ye kasa politics Kofi politics now hu ni sa no okay it travel beyond what meets the human eye ye hunu nya sa na tie ye di ani hu nya sa na tie politics it travel beyond okay baba ye tie na Kofi die tie ni say woni obi kokon okay yes woni obi kojina apaso na wo hwe training awaye okay ade nyame ye wadom na wutwam nipa na woni ni kokon na wutwam woni da echi na wo hwe ni training ya ekoso a na wo koduru wa no wa fakia aso na wodi ye press up tie yo nipa na woni ni kojina eye boxing ring ni mu akono wutwam woni da echi no de nsabe nkum apagya kia wosoro no de ye wese my brother say the point the trade ya lande wa de beto ba onye ni pa biem onye ni pa biem enunti yeyem bi mu say de nyame adom okay we've had the opportunity to experience what we call education okay education passing through yen enunti we don't just get up come out there near few say we want to talk into here kasakeke okay yeah analysis very well yeah due checks okay and try say each and everyone who will listen to us biano they will understand us yes wo tu ani asi wo yes say wo be kasakeke oh yeah justice yeah as nipa ne safafa onye na mfasu bi emre no oh yeah yes say betu ase wo yi aten mi yi aten yo obi a uyi na aten yo obi a waye bone na uyi na aten oh okay we dey am so obi a chechia dabi o tretene no dabi
Ye ka so obi ayam from so a why mistakes. Okay. Na we Onim o kokon. okay. And obi kire o say ekwan da ha. Ekwan da ha. Tuya kwan no. Tuya kwan no na tafo betimi afom aba. Ate wase. Aha tuya kwan. Ekwan na de da omo ho no. Na so omutuo tuya. Misi tuya. Okay, Matthias. What you say? Matthias. Na chada on some chiro say chada ye obi a. Enyoma 6 say eyam pase. Opese. Oye president. No we mimi politics and party ya. Enyoma 6 na also oye. Ba ko ne de. Na enyoma 6 mi chiro mu chiro say miensa ya spiritual. Na miensa ya physical. Na miensa ya physical. No kure okay, ye kai pa. Na sa physical no nyina no meka one mi nka biem de aka no mo anko people. Physical de no. Meka one. Na spiritual de. Dabi mi nka san fa ho. Meka one pe. O san ka ma we one. Dabi meka one pe. Okay. Ma yeti o. What you say? Obi wo ha wonte wase. Obi adwene kura free se meta mahama. Sabe me betu asantefo mpanyimfo se ensuo do na call de ya. Wahinam. Eti sanke ewura mahama e call okon na meka kire nse papa. Wadawroma okon na wo kɔ no. Media mi hu ne se we atichima entimiensiesie. Sabe empanyiri se wonam na kocho sa akola bi se papa aha wo kɔ no omutututu o honti sign no makum nipa egu a ube sa akola no bebu nanim anu ntia dabi waje wo pa eni ti sa me kan se papa ade se tichima my analysis bebra momo wo se wo hwe na wo ya okay eno kire se meta dabi mental da mi kire mbawumia ma kire mahama ma kire alan okay makeka omu bebre me main focus yes ankrofo for no omo ma ka political parties that can dey and enu nya me masse o hia enu hia me for ni hia MPP NDC alan and then cheddar omu ne hia me now the atia ne say okay cheddar ne omo na o ye ni nyina no bibie ni ho a kire say oye politics die enti na ma o kasa me kire omu okay na me no mi won susuye bi wo mitirim eni makoma mu say Shada oye adwuma edi ma one of the political parties giant ni mienu baako samu sana mi hunu die enti na ma o kasa mi hunu say Shada eye adwuma edi ma either MPP or NDC mu baako die enti na ma o kasa me ba meya analysis actually now what is the definition for politics? Okay. Materials of politics, it embodies a confluence of ideological paradigm. Okay. And you're one. Competing interest. And you're two. Okay. Three, the dialectical interplay of authority and subordination. And you're three. Okay. Anti-politics, no. Here no Makekano. Okay. Na sani ama we nyina no. Cheda otosini wo ho. Okay. Enti Argentina apese. Obedi o man so. Opese obedi o man so na sani ama we nyina no. Onye ho adwuma. Na me fa one pe ne maka ho asem. Na me biam so wi a obete ase. Etio. Kofi de tie ni se Cheda pese odi president a. Okay. Na nyese Cheda o ye adwuma e de ama political party bi se MPP o anase NDC emu baako a. One, he needs to surround himself with erudite, astute. Okay. What you say? People are ready to die for him. Okay. Go for a lawyer. Omako school. Okay. Eni ewonim die ni nyansa. Efa mamu ho. Ohia san krofo no mako 16. Okay. Okay. Na san krofo no ebe so on the attack of a propagandist. Okay. Okay. Tieni o. Ni wo kwa yesi wo ho. Ye kasa propaganda. Propaganda plays 70% role in politics. 70%. Tieni o. Torono.
Ye kasa yen Adie ni ya ono. Mami nka se mi nchiro. Politics is a dirty game. Okay. When you enter into politics, there is 4 things that you should expect. Okay. It's either you become successful and become rich. Okay. Or 1, you experience your untimely death. Or 2, you'll be arrested and sentenced to life imprisonment or whatever duration they will give it to you. Or 3, you be go animasi and you for any politics. Okay. And because of Sanyama for it makes politics very dangerous and a bit dicey. Okay. It is a cheddar per se or politics anymore. He needs 16 people to represent him. See, 16 regions, to represent him at the 16 regional levels. Omube so on the attack of a propagandist. Okay. Who will represent him at all levels. Okay. Omunim nyansa. Omako school. Omunim kasa. Enye bloggers for. Na mechichim. Now, ye kasa propaganda. Die ye nimu ni say propaganda. Any say obi nko chantro. But let me tell you, politics Opatafuor say and I say on the 17th of what? November. 2024. Who say propaganda takes 70% or it holds a 70% volume in the field of politics. Politics is no yen kanokro. Propaganda goes beyond lies. A brown and procras. Yeah, what? 29 types of propaganda. Ethiopia. My dear, meet you. I know what I'm talking about. Meet you. We hear a mama and a ma and the Mrantia Makumaku 16 are region beyond. Represent. Now, how much you man say? One, a book of propaganda. Okay. Now, propaganda no. Omumu baku biano sai nipa ne koye adwuma maako 29 ene de ama wo cheda. Okay. Ethiopia. Wuni bibi. Se wunim se me Opatafuor. Se me president. Na me ko esirebu na me no omkasa o metimase. O so nto omkasa. Me to omkasa. Me yom hu nipa. Enti dia na wo se me pe. Kope honi. Honi a wote wadada. Onim nyansa sebi yo kasa. Onim kasa. Yo. Nanimu nyam. And I'm saying he needs to surround himself with astute, erudite people. These people omu champion the interest and an agenda. 2, omu na any public approbations biano. But what's steady now? Baby obekobi onu an kasa megwa. How will you explain yourself for a votarian to understand and like you? And not just by explaining yourself to them. I will say unya obi a obetima ma voter for apɛ wasem. I will say unya obi obetima ma sante for apɛ wasem. Unya obi obema sesala for wale dagomba e konkoma edi yade omayada apɛ wasem. Wo hia obi obetima ma fantefo apɛ wasem. Wo hia obi obema enzimafo apɛ wasem. Because when we talk about Ghana nya nkran enye Kumasi. All these regions in Ghana a place part. So who are the representatives for this man? Okay. What you say? Out of Neoma 6 now, what's all you know? Okay. 1. I was say on young Crofo 16. As Uncle 16 is one form of somebody. And I'm saying the dialectical interplay of authority and subordination. Almost representing our national level. Almost representing regional level. Now, almost quite you propaganda quote. And the association. Okay. Be on some pesa on be your convey. Share Mammy Castle. Oh, Mitzi, see a cast of propaganda. And Mammy don't say, and David propaganda, Mammy,
There are 29 types of propaganda. Na sa propaganda 29 ni nyina no ehu hia our politics anything politics na ye no. Ofa yanka no kro ho. Now you can't call politics. Mba say ni kwa sa wunsem bia anya no kro. Hey. Ebi wo so ye. When a catch no. Na ni nyina na be. When you want to politics ase. Ni nyina na betumi atwan. Wo shabbo na ni nyina na. Ma men ka sam chiro. Wo shabbo so so odi bi so. Answer no so odi bi so ase men kan chiro say propaganda na ye ka no. Propaganda no tie ni yo. Ma me explain it. Na no kwa na politics no. I no na problem kakra. Wo si alo kwa fa 70. Ma men chiro. 70 so dey say na afa. Ma men kan chiro politics. Propaganda. Me say, me Opatafuor say, propaganda plays 70% major role in politics. If you have money and you don't have propagandists, you can't win election. If you think you are a professor, you are a lecturer. We are expert. Me chawanu. We are expert for propaganda. Na unyuma nso nchira. Obua. Untimi wene. Why me catch no? Unyuma no. Na unyuma no na yede to. Na obi ba 4 years. One district, one factory, one year. That's what the free education have. Oh, me nya politics. So why nyuma ni bi? Ni akase propaganda out here say. Edi for odi ye meet you. Me pese e beg you. Ti oni ye. Ye kase propaganda out here say. Odi e chire wo sani o si esi pese. Ti dia metro. Me say ye won 29 types of propaganda. Emu dia he. Eti propaganda no. Mumu no madri am say obi o twantro. This is you people pay you understanding. And turn na door so. Ti eni ye. Obi anu ho amane control court ye nka no kro ho. Your camera. I fear you can't crow. Amamre. You can't mamre. I saw the fear you can't crow. Okay. Anything I saw for you so. You can't say. Amamre so. I was sorry for you. Yes, so. Embraso. I was sorry for you. Modi trudo no. Yeah, no. Baby, you done on amade to. And yang. I saw for any akonfo. Yeah, no correct. Nana mo ahohom penokore. Hohom penokore. Ohum bia mpem. Hohom the audio be ya wo sesa bi mpanyfo say. Ube. Ahon twema. Amotwema. Matiwase. Matiwase. Enu ti no. Baby a wudi wa agro ko no. Enne be kire. E wasa wo hu dia wasa wo ye. Oh yeah, okay. Matiwase. Baby agro ko no say ne ye no ho. E ya agro say. Nti so yo ho sa. Wa ya ho sa. Nti wo do line say me obetimi aye be say na hefa. Masa, you can't do anything. Ti so ko show mu atalifi ni bi. Mama nchira wade. Anything I'm say propaganda goes beyond. Matiwase. Yeah, what the 29 types of propaganda. Mabu bobi atro. Meet you. One. Mama nchira obi. Matro obi aguma yi so na. One. Ohia obi a obe carry on a bandwagon propaganda. You can't say bandwagon propaganda. I said to say, obi a obe encourage people to join your popular movement or party. Okay. Or propaganda. Assemble na obe katra mi kumasini a party oba foforo. So we had done. Mejami party. Because I was saying who cheddar. A man for to be giant MPP, a giant NDC. Ebe diwa. Ti dia na oka. San Kwame no obo be pobebe kumase. Enyo na obeka because me am tia santemamulu so ka so dia pobeba me hu ana mesere. Age say ye na ye technologically inclined yenim so obetimi aye. Na me mesi kokoko ni bibi fa technology. Dabi. Enti this obi be to no bu chire ni. Chire nti ye friend bandwagon propaganda. Prophet of Opatafuor. I feel no baby of free bad. Enti na me say when we talk about propaganda and yes and true. Okay. Number 1, check that sound crofo 16 no. Atade na ehye omo no. E was say omumu bi baako. Your friend them or propagate a bandwagon propaganda. Okay. Your research ubehu. Okay. Anu nudu. Secondly, card stacking propaganda. Card standing. Okay. Stacking. Okay. Propaganda. I say present information selectively to influence opinions. Sankrof one studio number here. Omu na ba be tena TV so awura fie. Na oma pe che da nu asem ba ku sei. No ba polish ho. Amana ya amanfo de. Na ye omo de no dia. Na wo dia atwe do dia influencing crofo. Na wo hwe both side.
political party asema NDC aka wantimi aye asema MPP aka wantimi aye ana political party no fa na dia japi wo mo politics Okay. asema make anani Na tiase we see ade odem pa afina odemasi politics no it goes beyond the Kwame Bediako gina ho ye no na me de me say me sure so ye adwuma ma political party bi yeah sure tieni o uko number 3 a you feel emotional appeal propaganda. Okay. Now uses what you call emotions rather than logic. Okay. Now you want crofo a e wo so o mo sori e ma wo cheda. Okay. Kwame Bediako ebi ye ma ebi ye mema obukunu ho kura Dabi omo the emotional appeal omo duru ba bi a stage so no ma chase no ma ti omo tue su no omo su ya dodo Dabi yesu mo hwe de Ghana aye ya bre wan disi fo nsem ya bre wan pipi fo nsem enti mo hwe ama Ghana fo Ghana asay Ghana ya minu mi dom ni bi just amount. Yes ya feel emotional appeal enti Abraham Hama e wo so no MPP fo di bi di ya feel emotional appeal propaganda omuma asante fo ma no Edwomfo ma bobra ye jetire ni ase ye omwa abane no mompe e ya ban no ye mpe Mahama de ye gura nim ase ya kan wansem eni ti e wose ye nya ma e ya MPP fo na chance ye friend emotional appeal propaganda mo shada ma besu Mahama wa hwe ya ye ba boy ye ntimi hwe ye ma yes ye friend emotional appeal propaganda it will cheda when e be yes had na ma also ko pebi when you dey carry sad yama way. Okay. Ye wi a afa also ba fear propaganda. And when say you inspire fear to influence behavior. Ebi no Mahama hanu ye friend fear propaganda. O say 2024 about way police station a man near war. Ba kuti bete. Eno ye Opatafuor. Opatafuor. Now people for 2000 akwana ni abro. So wala unto be ho so no no so ba se dey. MPP for so to game na say. Unto me so dey. Why na unto me so ba? Election be sa pata. Obi Opatafuor. Yes, fear inspire propaganda. Okay. I know something nyanya bi. Now how na be yama? You see for pay the Opatafuor sama no. No na be yama. Enti politics no me tada onim politics. Asafe no aba for. Enti na me tena say. Enti na me tena say. Ye mu bi no say ya kasa ma nya say bia ye ta no. Okay. Because me must study politics 16 years ni. Okay. Okay. Me Ghana politics say the city here. Ma go school. Me nim the city here. Asema me kan nim. Ewom ene no kuletu. When never carry on fear propaganda. When never yama. Okay. Mama see a few way police station one. And you just say, was in so tokra when you sa. So on the bibia Opatafuor. I don't know if you see them catch ya. Mama can't have some year or show money something. We be timate. What Mahama is saying, what this guy to me is saying, they don't mean it all. And your politics. Now, Opatafuor. Nana so to her. Mama fee say, "One kwanda no warden. How about you? All that we die." Now all that we die. Now, Omukoshia no musiro. now the omukaya and yes politics. Into them say, politics in the field of politics, you don't have permanent enemies, okay, and you don't have permanent friends. Okay. Ebina, my yard or not TV3. Oya ndisi mu a ade ase edu nketia ya no e ya because ase edu kase na katere ne say chama no eda say oso me contest me boa ehu yan say ase edu aye na o say papa nko ohuru say in the field of politics no permanent friend no permanent enemy enti ase edu kase o me politics e me pre position ko ni kwa so ya ya ofosu ampofo ajametia o me na B2 no fie ntokwa sha say papa no so dey eduru e say me express them Mahama mpo na me didi no cause oh Opatafuor relax I'll give you the ministerial position opa agidi eduane no be say wo dey eduane ni ria opa ni right dey olu afi ni refi
Enti politics no. Yena yeti politics no. Mahama kasa no mani age. Okay. Akufo kasa no mani age. Politician bi kasa no in politics no mani age because who say yes. Otiagro na odi na. Otiagro na nkasa. Otiagro na nkasa. Na wo dia no, wo say bi wo sa. Now, ye free bibi say glittering generalities propaganda. Okay. And also here uses appealing but vague phrases. As you say, we be said that ba abonten no per message baako. Message no o ka de to abonten a. De nanso emunti ase ni ho. Ebi ni say, Mahama ba abonten a o say monto aba na me ba. Me ma 24-hour economy. Yesu o mechirem. Afa o mechirem no also onko biem. O chirechirem. But 24-hour economy. Yes, I'm Mahama ntiase o. Only but politics. I didn't know my you. I was say unya message bi mu omo de ko. So be chirechire mu omo tiase a. Omo mfa wasem ni nambiem. Okay. Na de omo ntiase no. Edan ya e omo de be ko. Wasi say you. Wasi say you. Wasi 24-hour economy. O mechirem so a o ma. O mada. O gas we jibi. Mahama ye ka Ghana politics a. Enkrofo a minim so munim politics pa. Obo ye 3. Ghana ha. Ghana why? Kufuor Mahama. Ena ayi Akufo Addo. Okay. Omunim politics. Matenasi I am visibility studies. A check wo Rollins no onim politics. No dey ni ebuga on. Ono ne dia no. Politics. Ye de adwene na eye. Okay. Ye mfa yakoma. Ono so na kuma. Nti wo ka asam na favor na come explain. No nya asem. Ono be nya asem. Okay. Omu nyina atisa o. Dabi Papa Akufo. Dam chiro. The pencil ya obe packing sisi ya. Dabi. Who approach to Enkrofo no em yehu say win politics. Okay. What you say? Na na do yada. It's a part of politics. So you another propaganda. E will mebobo. What you say? It was so pass big back. E ho about me asusu ba ye. Also the another greater generality propaganda. Also na mo awoko nyina na o se de ya. It's possible. It's possible. Oh, then this is for so mu. What no man so you na vice president. What say o man na wie afi what say it is possible. There be your friend glittering generality propaganda. Also pass somewhere so some kania na wo ma so na wo no mo de nam. Politics. Matthias. Why na dey wo? Chada. Onya Bediako. Eno say o se wo de epubaba kumase. Enya no nko akora. E dey be biem. She no more promises say bebre. Enya dey one promise o. Ba wakeka bebre. Enya one statement em na betwe afini mu nyina. Ene epo no kora de ene enya headline. Headline o. What you say? Enti one headline be yesika na wa asase ase. Hey, everybody. Eye sike gwa asase e kan book. Me nua ba man, unani abro. Kwame Bediako. Aye si atisika so na emle bi na do kan. Ono no one do aye the book. Enti ono so me. I say last paragraph. Ya obi anhwe. Tiedio. Enti Kwame Bediako needs these guys. Okay. These guys are on the carried in a original level. Okay. District level. Okay. And you now be ko baby ah. Sir, a dream purpose we say this ODH. Dabi, eno. Okay. Na baby na betimi akọ. Dabi. Now who is representing you? Yes, oba ho kokra na odi ayira. Odi ayira. I was the bia o masi. I was the bia. And now ko slebu na tension da ho. Ko MPP say. MPP uko nkonya uko ebunumam nansen on the 11th Monday Hekumase na efe kwa. Mahama Hekumase no no. Omu nyina gu kuma. Baumia susu a mebo a. Ai Chamantin kura. Alan Chamantin. Also na mo ha. Na na tada we. Also wa other regions. Enu na me kire wo say. Other regions omu dodo ese. Okay. Nya ba bia me anipa dom wo no. Aho na opre yie. Sana tie enti MDC nim say Asante mam ye kasa Asante man ya mama adwene am say Asantefo. Okay. Na yen Asante man no gonjafo wo ha. Maprusifo ha. Sisalafo ha. From ena kotokohene abo akonya de amo mu nyina. Enti o maprusi hina na eni. Ye obi wo ha. Mosi hene wo ha. Meboa. Frafra hene wo ha. Enti se wutimi we ni mosi ni hene wo ha. Onu kura na di message ni be ko ehifa.
Yesire ma we do na ya be kasa o oso obeboa ntimo ntoma no good ohena kasa o ya na asante aye supreme no nkyere sa asantefo na nipa ati asase ne so no ene edodo na enti ase ya no mfi se asante na ama asante kura ho aba dabi enipa na ati asante no so no omo ti asante ni mu no omo doso ene no kure eti ba bia sa nkrofukuo sa wo no da bia ye group ko enkra na hu ni sa no Belarus Vietnamese China other countries in the dominic so omo to aba eti yen we ni election one crime okay yen we ni election one hin kumase de eyeye na ye diem ahoho no kura the probability so obi free sire mu obekonkra no very low oduru kumase na waka because kumase asase na je ahoho eti ye kan mema mu koye propaganda na nya central on se bi na mebubo oso aye de oh now a brun troso kura yes brun troso kura now ye obi a obekọ ye fra bibi less than through statements propaganda ahana momu ye dey explain ya kire mo no ase ne say obi a okọ misrepresent facts no kura dey say that politics hono na ye peke ahona mo ma peke no na wo dey wako deep pa what I say less than through propaganda e wo mo anu aseda waba NDC fire bonnet Oma ko jibusia 40 billion euros. Abrono so jedi abroso. Oh, you say propaganda. Less than true. Ah, you see a camp to mama so. Hey, mama, what time of money sika? 1.6 billion euros. Oso de kwayan konfo wi a afamo mo ko. So mi na dwane ko. Omboa. Emphasis ke bi kwayan konfo bia. E fe less than true propaganda. Ne ya NPP for so. Eyi COVID by COVID by ya mo $600 trillion. Gano way. Na not we this caro. Ori ga bi otre na ko wa. Also we bu born we fast food. Ya bu born grad o my pa na ga do anything. Any pa kuma e fe less than true. Less than true. Less than true. Okay. Propaganda. Okay. I feel what you say. Why they carry that message? Okay. You need people to represent you. So so they are clear. You find use in your politics. Okay. Also politics they move them. I say if less than true, you feel me name calling propaganda. Okay. I say attacks opponents with derogatory labels. Okay. I say the to di hu bi they said that by attack you. Sure. Adia ba umia pa ye no abanwe mu no. Ebi si da. NDC for no. Enu na ye wura Kevin Taylor. Hey! Otimi dira sa boa. Ya na etameno. We not Kevin Taylor am say, hey! What the politics? Oh, okay, so for heaven. Between oh, some man na dem when say. Between Kevin Taylor di. Oh, na boa ni the different. On na timi gina enframa wa ni. No, ni ma no pogs aboa. Anything. Who should show yes, I don't qua. And it is our politics, you know. Any name calling propaganda. Okay. Who had your wording? And you can tell her, oh, attack us and take it. Oh, no, oh, bad Kotokohina. No Kotokohina city. I didn't hear. Because call the man, as you call the man, on your own carry. But and now say Kotokohina politics as into. Okay. Also, Akasa. Also, because we're a national figure. Also, we are public figure. Will be to me Kawasam. Okay. It will show one. Only dangerous. Only to more lose election. They know say Kotokohina play major role. It's more tackle. Was not a Kevin Taylor and saying no about what chicken and others house. Hey, Rebecca, why are you? What you waiting? Me now. I dear Kevin Kenya. He doesn't mean it. Okay. I politics. Politics. Your friend name calling. Okay. Propaganda. Okay. Atias, yeah. We said that first our mono. Now we sabotage them because we are very powerful. Okay. What you said? Your friend is saying
Nana do respond Kevin Taylor. At a video what did you respond that? I didn't hear. Nana do understand what you call politics. When you say why politics public figure na dey. Oji agba say the Bibia the better. Na say some so jali wie mu kwa. Ye dey ura say din ketia call eyi radio so. Ye bi my command son ka say hey we say you who. Na ya mo boss say. Ade ye busa general say ade. O say hwe ye ti kuro yi mu. Obegie di say obi dia. Nyame aboye nyina o so onwale asase su da. O jare we wiem. Enkom si ahoya. O se na na do. Politics. Oh, there are politics no. Enti sanioma we nyina no ye factor out. And so near one number 8. Plain folks propaganda. Okay. Now, portrays leaders as ordinary people. And who young crofo mo kwa Kevin Taylor or yes, oh ya wine. Aboa. Kana si kana wa fa na de to saro. Na boa ni dey here ba. Sanu na mapike free mo. Kevin you know. Kevin Taylor. Na utumi so aba. Also ba. Share mahama. Boni o wenti no so da wenti da. Na o you only me pa ye untumi. Otumi ye the dirty. Otumi kwa. Mama, you was scratch no. No, Ibrahim mama account. Onu ni nyina. Oni na nya uni anu. Oya Ibrahim mama, me tiri gam na so wi akete. Tawa untumi. Eni nyina no, untumi doesn't mean it. Okay. Be dey na untumi akodi ni nua Ibrahim mama. Na be go nko nyesa. Onyesa da. But your politics. Wa ka bibia enso. Okay, can sansam no. Enso Ibrahim mama ehunu eyi Untumi a. Na mo fa tire di nkomo na no mo business. O mesre sa. O mo business for that. O mo te politics ase. Na before say obi be yes sa nioma we nyina ma no. Onye wo die hard fan. Now, ufri na sada ni bi. Na di dia we. Na obesese. Ejira me chese me kasa mi lutu na we kura ya one po propaganda no nko no. Now, you feel be testimonial propaganda. Okay. And so idea uses endorsement from influential figures. Okay. You mo abon say je ko aba. Ba umi ade de wa yi. Na say akwai endorse one. Yes. And to fund the affair di ba umi. It influential figure bay. And e be endorse o. Okay. And your bloggers o. Ye ka so mo wo di o mo kasa e ko akiri. Omo image in the movie industry, entertainment industry, music industry. Na akwai fa sakode. O se so ma mekania adamu ni enum light dia ene na na ye dey. Twaso wakasa. O ye influencer figure. Uni wo mo e pesa akode asem o kan ye. O dom dinach. O beto abade amanana. Meboa. Enti sankrofo we no, you need endorsement from these people. Cheda ni nyina no. Onyanya bi nyumtufo na obi anko. Why na abo nyuma ma no? Over president Mahama nyomo etwagu. Hwe nyu ma ba ma no. Na he Mahmud Bawumia de esutwe. Na u hwe. Say Maye kuntai. Why kuntai? Say na na do na ma. Onu a o se maye kuntai. Na mo se say o se na na yes maye kuntai. Na yes. Onu a say kuntai. Say kuntai. I politics. Okay. The running artist no don't want to know. Okay. No I carry a message the amount. But you know say politics they am funny serious oh. Okay. But there is once I also pay 2 million there. You must go all level. The over ye be abeji 2 million na so ye. And cause how many when you influencers be superstars be omuni na na wiase ebi wo Ghana omo endorse because ukofa commando so endorse wa Ghana ha ye bibire yan kai no wana kai commando nkola ya be wana ni majako wana ni ampon wana ni ka che Kwame bia wana ni Sankrofo ki polluted to akwala die na onim nansi mu nyina what I say you go for these people to endorse you and you are lacking it. I say bi na esi asofufu ye ya bi su no manya problem na say asofu yes o intina me down for be wo image so they are quite tie political now so they are tie politician dey who be tutu no ate don what I say na ye de no ye ntimi play dirty to say the obi abeye okay because asofu de una ojina jananim
so full policy bi ade about ntimi kwatwetwe na bi wo kwatwetwe se wo bekasa faade on say de bi abakasa wo ye sofo na wo pese ye di watam a wa na abeya na ye di watam because unsam na okana wo say nyansa bam na wo de wo political bias and wo affiliations na wo follow wo ego and wo nsam bi na keka nsam bi na nipa sabi nyansa wo ba ko fotu no obi ti wo no hu sasem a wo kan nyansa no obi di watam e ba ni sa wo na wa ye wa na wa ma ho kwa so no wa ko kan ko so ba beka intanu ya no hwe ye okay what you said okay now I feel free testimonial propaganda na no aba bibi a friend say transfer propaganda okay and I say associate positive qualities with a cause is that the one may be power tell no now you can say who associate a can say a positive quality with the cause we must say I say anything na na do buy ya wa ba be ye free say samanafa one this for ntia say hwe na ye ka free say anya ma ha na say ase oh e bi kura say aden omo kasa omo su klemu so omo na say yes you associate it with the cause because this for the difference you associate it a positive quality a dey emphasize rabaso ye nyina ka ho ye nyina na ye me so nkwa de you associate with the cause also a background be je ne kase wontwam da obaye kura on say ye de no kura mahama ba o say we kura de say school for ni bi ba fie na ya no kura omo nyina kwa edan ya obesisi ene empa no obeto si dormitory no student ne te ba student bi na form there be student ne da so na massage no a man vibes am wetimi suya de empa ye wura mahama de ba no you associate it into Kwame Bediako uhia nkrofo bi omo ne nam a omo ye ohwehwe omo so be carry message no share free SHS no na say o say me tie an interview bi okokan o say so obi ka say obema health ntoro this some of these sayings, you know, how do you justify yourself? Because as a deprived country who are technologically untrodden, you know, your main problems health, education, agriculture, and what? Finance. And you make Africans, you know. So your problems, you know. Agriculture sector, you know, you education, you know, you man. What is economy? Sikasam, a man did got petty traders, traders, what you say? Now, you call them Mamu Baka, send them why they now. Your friend be video propaganda. As you say, utilizes emotional and persuasive visuals. It been a basin tally. Hey, Mama Hamano. Okay. Or better TV so were printed. Was more short cathedral this one. Obi a yajuma and so be just cut to a name month. I don't know. I go for 3 more things. My boy, mano. Okay. Nan say yes, is the whole last one crown. I go for a sacrifice on fire. Air politics, video visuals, babe. And no, Kwame Bediako, Biana Kwasi school down Bakubi. And also the TV show. Not the TV show. And no man they call. Okay. Onu media kunyani Bediako. Head your wire mom. Yes, and you have Kwame A+ or so Kupa Konyadi. What do you Konyano? And so infrastructure development. Why you know the Chrome? And it honum. A Memphis so abana so. And you think on the video visuals. Or to be the 2 TV show. I can ask them. Now, anyway, you don't have it. Okay. What you say? And you another one. And son, what print propaganda. Spreads messages through written materials. Okay. Okay. Who spread the message? Who try the document at the beba? 2 you can't say radio propaganda, broadcast persuasive audio content. What you a journalist for me radio I know a thing. We a political talk show biano. Ubebi to say Peace FM, Hello FM, Adum FM, Insra FM, Kumasi ha hotel kemone, Asha FM, any or my FM, okay for one and the other. Obu nyina anopa unandan sorry impo. Na wo teda. Report because on your cotton am obi atewase anyway. Kakra makika no use enukura. Another one.
social media propaganda. Omo be leverage online platforms. Okay. Mushi she chile no omo tweet the man. Channels be a strong we are tweet sika. Okay. No omo ye adwuma de man. Okay. Because MPP for na ye bi. Okay. NDC for so ye bi. And who the way? 3. Ye flow bibi astroturfing propaganda. As you say, fake grassroots movement. Okay. Mu ani aseda. No ma konkrofo bi ho. Ye see krofo we. Omo ha omo so omo jaba. Omo so me jamba ha mboa. Ene de kari mutai bi pa. Eni ndisi na na Oh, mo he tie. Ya switch kwa MPP. Ejesu pom he Your o. friend astroturfing propaganda. Fake grassroots. Okay. Who said that omo ye see krofo makoma trend. Omo rep no ha ye ne ne kasa. Omo ye MPP for dada. Omo ye ndisi for dada. Astroturfing propaganda no. Now ha no aju eni am kura wo se me kura me ko bi o. No omo de atwe wakoma. Okay. Omo abo se nkrofo bi aba na ndisi for aba. Ye de ye MPP for kwasi ebu anana de abu ye no ye jai. Ye ne mahama na be wu omoa. A friend astroturfing propaganda. Okay. Okay. And to say propaganda no. It goes beyond. Eti omo abo se nkrofo bi aba 200 no ma out. Oh, ye de na ye MPP for. Be he de aye na ya hwemu ahu se MPP for mo aye. Ye ko cheda. Ye ne ye de cheda na nam ye hu se we na wani so de omo ye bi ma cheda. O say ye try cheda so hwe. Aduano mo nyi no ntu wate. Na ye obia no no pa MPP asam se na ye. Ye friend astroturfing. Okay. Enti nkrofo no omo tuwo di. Sen nkrofo ye jai ko cheda ho de ye ne me kwa ma me ko bi. Kwame Bediako we boy juma. Kwame Bediako ni nyina on te da. Now say ube da win election. Okay. Huh? Okay. 2. Your friend demonization propaganda ha na ehu no. As you say, portrays opponent as devil. O sheda ba. Hey, Professor Musi wo. Mahama de kun. You de obi wu ahye no. Na ke fa sha ke ya o dey. Your friend demonization. Uma party ni who say we there. Ama mu tu abama no ye ni pa boni ni. O de ku we Professor Miss. Na wo obi. Ya fa nse ne kon. Say dia fa ne kon. O evidence we. Na nse kwa don kwawu. Wo hu. Ya pe ba ko de ahye no. Yes, hwan. Nya na ebisi Mahama. Ebisi Akufuado. Ebisi Akufuado. Your friend demonization propaganda e wo politics in. Accident intimacy. Baumia any ni security ya na odi na chi. Bodyguard ko nya. Ye no hu ya no. Yes what na ye dey. Yes what na ko ritual. Your friend demonization propaganda e politics in. Unimu a unim. Okay. Enti e wo se kwa Bediako wo nkrofo bi anka bibi sa si ye no. Owa adwuma ye yamedifo we de yamle no kura akọ. Mami wesi. O ka se dos o ka ba ko ni efi. Ba ko pe no. Yamle no kura ti ya. Aka 5 o we ba ko pe. O de pe ba ko bi ka ho. Your friend bibi dehumanization propaganda. As you say, you deny your opponent humanity. Ebi na kofo de year Rollins no. As you say, o shada e break you opponent no. Agigi no hu bibia. Ebi na kofo e de ye you can say tatu chikata no. Kofo be di akonya no hu say tatu ye threat. Of akwa bi aso de nkwa afiase. Now now papa your friend say Rollins eduru maybe no Rollins o yeso jani ya brand sama ni fa be maka ya so ntimi wura ho e na krofo block any chance we nyam na mka yo Rollins na kan obekan ono na bekan mun ko we video eno a friend dehumanization propaganda and the wono o ye threat nti be bia na ebe mu akọ enye be bia na ebe mu akọ ejuni who ye threat okay obi aye threat na ebe den amu akọ ba bia eja ma akọ ni nam na akọ ni nam ho a wo hanipa dehumanization ayeguru ye ye free bibi say now divide and conquer propaganda I said exploits existing division. Okay. I was say proper who comedy akutimi nyankrofo metimi akoso division e wa MPP camp. Okay. Akoso division e wa NDC camp. Okay. NDC for timi koso division e wa MPP meboa. MPP for so timi koso division e wa NDC. Ni nyina is part of politics. Who is a die hard fan? Okay. An institute erudite.
Ah, what do achi. 2. Now, number 19, if you be gaslighting propaganda. Okay. As you saying, manipulate perceptions. Okay. Akwa na adwene ne mehwe Mr. Karim dia. Opese oto abadima MPP. Opese oto abama NDC. Gaslighting, I was saying manipulating the perception. The man was saying adwene. And he also saying Mahama house to house campaign. Or you been saying that I feel what the abacus here so. So okay, I was saying about Mianam underground. Or dinama fie. President Akufo-Addo crown. Thank you to. Also, so thank you. Thank you to. No. Your friend gaslighting. You manipulate people perception. What's that bam? No man who say on your way. Now, your friend be historical revisionism propaganda. As you say, you utter historical fact. Young crophobia on my TV show. No man shall say, hey, I had them who say, Napo, where you senior. Or shall say now, I'm saying Napo Muadi and I was winning what is politics. Why catch us up in a bay? You don't chroma then. Or you don't chroma. I'm saying, hey, Muadi, if people did dinner, you don't know what politics is all about. Winning politics, I can't trendy bay 2 weeks. Yes. So winning politics, I can't need I can't say Napo. You utter historical fact. When Professor Nkrumah, the whole Africa president, you know, I am and so bad. Also, one year. I don't know. Nkrumah, I feel maybe a propaganda. No one. And your politics. Okay. Me pacho. Or kasa ye. Sabi nani papa asani wofa kufuwa no until. Ade ti na wa mo kufuwa abaso okobo na nado abaso. So on the tie dwaso si. On the tie dwaso be dai dai na nado. No obu na mamu awie no. Akobo e kufuwa abaso. Ain't possible. Until you need to utter historical what fact. Edi kwan say wo kan kure ewo abakosemu na nse omo asemu kai. And this fuwa ne ku sa odifo John Taylor. Takwa omo ne ku no wa sheda. Enya no kura bato sa woka. Enti dey politics ha yenye Holy Ghost spirit. Yenye kronkron yen ka. Dabi. You feel be loaded language propaganda. Uses emotive and biased language. Okay. Who am I no aba? He ebrufu am pass am to fuasem. Or the tribalism. Yeah, the yes. Ebrufu mo pass am to fuasem. Na dia santifo ya ma munyina no. Munya papa. Hey, asante for me pa boni for asante nkai. Die brufo pa ya ma asante a asante ye yesaro. Ja omo, nyam betwe omo ka se e propaganda. Okay. Politics na. Eti, do ma hini ni ye papa, ye na do ma hini ni. Kotoko hini ntoko ni nyina politics. Politics. Okay. Politics. Okay. And funny serious. We ye do ma ni na humi a ehumi santini ne nkwendi matem. Emfa wura mu. Politics. Politics mo ntia ase. Sanso na mimi hu domani a mitimi ni na tem da. Abe din se be sole ano pase mi bedidi na domani tem. Ah ma no kokotwa. Be dey so bedidi kotoko hina tem. Adenti politics onti ase a. Okay. Jai. Okay. After what you say, you loaded language propaganda. Now you feel be loyalty propaganda emphasizes duty and loyalty. Okay. And as you say, who won crofobia obu tire wu. Omo suya de ye can day ye see santeman mu de oye day MPP be day e be fa e friend loyalty propaganda no omo nyu party ne mother ye party ne mother na ache da one e yuma. Okay. The tosu biem ye friend minimization propaganda. You downplay significance e bi ni say mama betra su OCE levy. Okay. I can say e block me boa enye o ma japade o tra TV su bia na wa sada mama. What's his school that you see room? Young fire man got threats and one won't get home. And so Ken University, room. Now that Ken University, the idea to Mama, then the engine too. I do my winning. I do my room. Pemper half and so dear. And then a match, your friend minimization propaganda. All right. Now, for your face here. Now, dear Gra, bro, some so I have for now. The other man crying enough. Udi yako school pa school ade yakono ene yakon Bediako adwuma ye we ye one pill adwuma ye one cramp na America no e wo mu category 3 o enti one mpo first one no ye was second na ajimire ni nyina and son third enti you don't have anything. Okay. Dia na Kwame Bediako di be gina so se o de beko why na be kunu ho de ama
Nyame hwe sa nneema we nyina. Okay. Ni nyina no oni. Obey dead president. We are not in a military regime where obetimi conduct coup meboa. Politics. No obey we. Enti politics no democracy ni dey sa nneema we. Na ye bi no dey Donald Trump no meboa. Ni tire ye say Putin na je no. Aha ki bibia age ama na sumatu a na kontimi madda. Obey president. Enti politics no badawroma. Okay. Maintain na Kwame Bediako. Okay. But me hwe na like no ma bebre. Na mfisa ontimi nyina mpi. And no nti na ma wo se wo no ma bebre. Wo nioma 6 ka 3 spiritual 3 because say ye komu a enka obehu the spiritual side of it. Okay. Ya be nyamre. What I say? Enunti misraw sa na tie nyese bia Kwame Bediako metaa no. Okay. Ana bibi. Na wo hia first one no ohia wo mo pam propaganda atali ahye no ma yes anwuma we nyina na first one no ansana ka 5 na aka no. All right, abusuafo nyamedi for Prophet Opatafuor na ene de ye na fa politics mo na wa kire so se onimoma so wonte wo kwenye sofudie nwo sra nko a wa ye na adwene wa se wo prove so se politics no ye ka wote onimpa Prophet Opatafuor ya mra ne de na ekopa de o ka twa to ne so le so me chia obi bia wo hwe me bia me patcho 29th. Okay. 29th December na ye last program for the year. O 31st no na o de abehye 29. O beba bia fan o ma wa wasem. Right. Akwankyere ni nyina gugu o. Akwankyere ni nyina no enche. Okay. Me de abrochefo na de we be kire mo no mo shipment fee ni mo ayi na me de beba. Me de beba. Na mo kire mu date ni time wa be sasa ni usika. Bia wo akra untimi ma. O sendi a de be ma ne o sanity. Okay. Enti me chia mu nyina me Mary Magdalene. Big ups, I respect enough. Okay. Right abusuafo nyamedifo na Martin Nkano eduru kwasi ada nwumre 8 o'clock say dia ya jemre na ya bisa ne nsaba na de politics mo de yakọ school papa na 29th boja ye nyina ejinam den 29th December abusuafo mi dim besi ha mi din de o say kofi na o twese ne some boss say ye be sand odifo aba studio a ye do bibia ase. Opatafuor, you're strong and kind, mighty heart and a brilliant mind, generosity in every game, change the world in your name. Every day you rise and grind, lift us up, leave none behind. In your shadow we find the light, guiding us to better heights. Opatafuor, to the power, strength and love in every hour, generosity like summer rain, you shine through every pain. Oh, you the power, strength and love in every hour, generosity like summer rain, you shine through every pain. In your presence fears subside, kindness is your greatest pride. Every battle you fight to win, bringing hope time and again. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide, bringing hope time and again. Opatafuor, you the power, strength and love in every hour, generosity like summer rain, you shine through every pain. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide,